Oman bia be konim ana oman bia be gina yia na edifo nima oman ntumbo nti ndano se bis bisi na edifo ni hu na ye bon kokko se obema umpa ebo adosho eno ne ye ehunu na dia ye nja mabo ade yankopon edifo ni wo hye wo wura nyamemba edifo wo hye wo mo bo nyamemba kokko ya say ye be ka edifo anu atu e especially young mind politicians no munya botre say a new political season na edifo ni hyenkom na omu ye okay say komo omu ye okay omunya power na omu tu omu bo nti ye besre omu awanya power no omu say 2028 na waso enwa nti kwanya munye edifo ni bedile no munye very careful before muntie national executive spiritually ye de womu ni ade ayade de aka nantwe mu asie ni womuhie waka womu ni anu ato spiritually we say womu se womu pentema koyi flag bearer ntem but no betumi aboa mo nya power no womu wuye ni womu present ka obeba no senka me na me ye omudifo a me di omunima nka me kire ni data or the bar universe ni be favor say womu a womu ko contest week NPP for mo ko obia mbe ni spiritual father yi won paibo na ye mbon pai ma won na won mo obi a we ni tibia ntumi nka ho na wi ebe ya be ya hom ti se ebe do meto aba na ba ko nka Chairman of the NDC party Johnson Esedunketia Junior Mosquito abe press conference na wo de enkra e kodema adifo no se wo sromada wo kama na so Ghana adifo se wo muntimi hu obia wo muntimi fa nkomhye intimidate mu so mai we mu no obia ntimi ni obia bibia be obia ni obia bibia se wo mo NDC fo ma madwene se o mo be reset Ghana no eno a ene ade esi o mani so se wo mo be ye eno nti adifo no nkomhye a wo mo hye wo pa he wo mo hye nkomfiri na ma ade enche hwe ni ho abitini ehwehuna wo mo we eyensem Johnson Esedunketia ede betu dwa ekode ma Ghana adifo ene mensaka prophet Adonai ewo menche ha we dini ba ko a ne nkomhye ya na ekayi pa tumi twetwe nkomo e ma na the prophecy bi from kire se ye parliament house ye mompa ye efanko enti ne wono hu ya wo kan ni le Johnson Esedunketia so eken ye bisa se so sai ena nsem ni kuma sigre esitie aba mensa oben next of me subscriber to no de be on account se ne be na upload ni so on the first person ya won se be kan ya kabi ebusu ya kam ho ne ko di fo e mo na kwaba na afi ni nkomo odi fo mo akwaba ni jesu wa eja bibia boko owa de yankopon ado bibia boko Chairman General Johnson Esedunketia o se Ghana ha yeti obia ntimi ni obia bibia be obia ni obia bibia ye mo ntimi mfa mo nkomche ni ma me huru amanyofo no wo mo ni suade hunu wo mo tiri mo po se wo man Ghana wo mo sambe reset no eno an wo mo ye mo nkomche ne die wo mo nti ye kra aden na mo de nkomche hunu na amanyofo mane mitia medawasi no wase mbisa mitia wahwefo mo hwe nsam me mpa e bon so obo ade yankopon ye obibia akoma so ebisa de ma no na ehye ne die nua party chairman ena ede na eba ntia na okasa se different to from commission me se yenyina ni yeto wo man Ghana se enu se ye na chi no ene ye se wa mi phone ade se wan ko social media no so ne commission de se dia treatment was so dia himwa ni nyina so papa ba kokoro ni nyina ye wo commission ye fa aban mu mpanifo hu enu no se da ebu MPP wo MPA mo nse be ka bibia nche mo ase ne modern commission bo mo hosafo hene no yo wachire madwin na one thing is oman bia be konim ana oman bia be gina yia na edifo nima oman ntumbo aya one thing is especially yan my Ghana we attack say na Ghana de ye pe nyamesum dodo na ye pastor ye pe we ye ta ebinumu ta ka bebre say okọ China okọ America ni ade a wo mu ye say yen ya ji nyamesum ata ye ni ase na ahum se ma ata ye ni ase kuntan no aya o ti say ebinumu ka o social media so na one thing is kwesi bro ni ya ade o ma na wo onimia bebo no nimia wo bibini wo onu abetwa no aka chese nia wo bia nye wo say ye wo
calendar bi a obem say obofo bi okuta sword na otia what's your bonsam da fom na obofo ni tia no so obofo ni obofo Michael a de na si bonsam so e wo fom a wa ye bonsam no bibini na wa ye ono bofo ni bruni adentia ye cho say before there ne mo bia ho nya se papa le say e di fom fan commission we hu bia wo Ghana dabi e di fo bokoko penifo se dodo ani isa ni oso ntakrache se utiwo ya obo bre ya ebi wan pempen so bi wa brabo mundu yi ye ni pe yi bebre na wa nyame pagya udum pempen so bi a na nipa ni oni mfa ho ko be kan to ho so former president otwe president Akufo-Addo obade yankopon koso man nkwatenten they were had na politicians ya bi be kai say onu no ku ne yere ni former wife o se sa asem na wo kan no eye papa ne ya wona kuma ma se ni podcast asem no I think all this asem jamani yere no ko wo se bi no so no yere tim no so ene de if you want wo ye din you come here na bi no bet na social media wo mo si praying for papa ne nkohweas nti some one politicians no wo katia wo mo because of say menini ni party ba kono ene no eye hu na say asem papa woman kasa ene wo kanse makase na se anko nipa no so na tene ba wo so na eba na se difo ni ye be hu ne ya bokokwa wo mo se ye mo me di nkom se hu na wo ba won sama wo mo kan asunsun sanso se be ye boni se be papa ena ye ka kire wo mo wo metna social media na wo mo ye wo debate na isem wo be ka kire wo mo oni nua nya adwen adenti na wo shi mi so because of say o power me power nti den ye be ya ye be ka e be boa amanfo na wo be to aban nsema kese na wo katoto wo mo so I remember there was one NPP another day ma ni pabonifo bi wo kwaje ni kwa free say ona abo jonkuma eyi ono oba ko bu ye before 2016 then time we tie radio there was some communicators we and ko radio so ko say and former president in Sasona wo mekoko papa no because of so they power nti ndano say this bisi na di phone ye hu na ye bon kokko se obema umpa ebo adoso eno ne ye ehunu na dia ye ne nja mabo ade yankopon odifo kasa ase Ghana ya ne kase pass nyamesem ne pesunsumsem ne pasore dodo ye kan sa ye nika fi se ada plain etito ye ewo Ghana ha ye fa so hwere ye heroesi sada na America bitito ye Kenya bitito ye ninga social media isukuru ya ye kohwa ye hu se sa efa ho no asofo bi kasa na so mude but wo behwe Ghana de edi a ena nje se wan fafo na bi o social media ena ubeti nkomhya edi ehim bibia na asofo yi kasa asofo yi hye nkom ena bi kura besi ena ne beba no kura de chen we enti si ye ka ne sa eya na ye nika na Kenya no uti oman no bi na onye obi wo friend bisan say prenity to no di phone bi ababon u follow Kenya on platforms ni bi on social media platforms ni America dey ni one prophet bi wa America why video a me baby wa America send ma me wo me phone so sisi a oh no so ka this o kan ya na am sure plane crash ya wo Kenya bai oman bia we di for mo oman bia kwan of us na de edifo ni wo se wo wura nyamemba edifo wo se wo mo bo nyamemba kokko na mani pai ahwiyi wa brabo abrabo na wo ye bo no se wo de ni kan bo bra obre nti obi a wodi wo bo bre si ye bia wo edifo gira na chi ana ni sunsun nipa o kai no ni pai bo sana brabo no bot omai no difo bia ye man koman ni atoye nchem bia mba ebe mo omai ni bia boto
nti say yesi edifo ni bi ho kan ni nankasa prophet adona yesi afi we video wa Yankopon fa me bofu peni so de ho commission to abonten ansa na se me bisi so bi kese me nse bibi ba ana maame we hwehweme a always one cousin means so when you baby and no person will share one on one no need in common then you will not catch you okay since you are there was a young commissioner Franco presidential then envoy we will commission from the beginning of this year there was social media the person member because I am not that in the brain say do an man and maybe call do a time. It is a woman number be what back to abontin dia. Odi for number ho. You. And you are not the man. Me who be a message or number. Presidential envoy number ho. A different me or me say. One will be room or mine in Crawford. Okay. A mine be who are person a member koye bian. Ye different or mine. Okay. See a chef from the beginning now. Bible na ye sua na ye gidi se ye de kire nyame mba ma nipa 290 nyame akwan nyame ne difo bebre mane man ye Israel aba Bible mi ye bia kotu fawo ye difo bebre a wo bae Abraham ne mo abreso nya Noah nya Job nya Isaiah nya Jeremiah name them wo ni abae nyame fa wo so kasa kire oman no Ntinka political party be a obey really power. Who here say also the fund the bibi ba obegina asopem ana akomapem na mo bisa nia ya ye be si ano kwan. Nti say committee ya wo matene de ye but one thing is one say fan commission ko no mo hwe. Say commission na hu nya. Obesi de hu commission na nipa ne ka. Yen commission nyame na da na di a chance of fan to man ni so ntilo so mbe hwehwe mo mbe ko nyame kro na say so nyame na di commission ma one thing so mbe ko nyame bi twa no kwa nyame fa so fra Abraham yes say kwan so no fa so fra Moses yes say kwan so no fa so fra Jacob yes say kwan so no fa so fra Isaiah yes say kwan kro na so no fa so fra Jeremiah yes say kwan kro na so no fa so fra David yes say kwan kro na so no fa so fra Solomon. Eso kwa ya biya kasa nyamini ni pebia una masasi so kasa mata kasa wo obehu ende ko eno kasa e woni mbrim okay nti se nyame afa me so me hu se bibi be si wo man ni mo wo se me fa meto ni me di aba maka wo nti ahye mu wo ni se hu nya me sia odi fo nya omo nti ase mu no mo de be kire da edi ye na se wo mo se omo ni nyame asofo na ebe sofo bie ni wa difo bie ni obetumi a kire ne yanko difo nkom hyase oh say Joseph che Pharaoh dias Pharaoh no ye difo no yo hene okay na Pharaoh ni nyame enye Joseph nyame omo nyame no bia woni nyame nti Bible say Pharaoh frɛ na konfo ne min konja yifo baaye obi antumi ankyerase okay ansa na Joseph ba ono so bi ni nyame ba da be kyerase na mu se nia Joseph ka no Joseph ni nyame ka kyerɛ no ka no eno no wo se abawo nti wo to wa na mo Pharaoh tama ofre Jacob ana so ofre ni konja yifo ana se ni shushu ni pa no jiwo mu die no wo mo kyerɛ won die mu no ogitu mu ansa no say no Joseph die so no ye hwe ne ntu wana mo enti se Pharaoh kra wono ene ono no nyankopon ene Joseph nyankopon no enye pe na Joseph be kire dae na se no Pharaoh wonni Joseph nyankopon no ono kra hu se asem ya wakan de no kra adenti na yen presidential envoy ho no wo mo no mu nyankopon no gidie ye pe no mo ka wo mu ntimenti ase e bofu pe ni obi anim no me bofu ni kwa me mo ni di social media hwe no afia na hu hwan yan wa mfa ni di metu gya na bedi na tem
sukon ne ma onim sunsun sem ana penim bia no ne dia ne so kwa so la kenkan Bible John see Peter see James see John oni fie o ne busu apeni e fa ne say ote wa beti se wa bakọ enye wo generation timi wo generation difo no wo hunu no ebi wona nyame ti afa na so aboa nti so John Peter no edifo abebrede wo mo fi se wo kire sunsun a wo mo ne wo nam wo mo dum ba ma fo kasa tie difo no kasa tie sunsun benya problem okay ko sunsun me de onam ne so na wo bo nyame ma me na me sunsun no apam ni sunsun ni apam nti baba ba ka che se me nia me bofo pani ada na di se nyame se on ba kan chem se sei bon man le so nti me mo man no kokon aka che se me bofo pani ni o ka no o hwe wo nti asem no eyi mu no emfa kwem me ma shole mampo me mo bofo di njira okay me am do din bako to nanim na masama asa na bo feni dia kire wo na me say wo bi a wo giga me deep me ma wo wiase afa na be bia wo hwe me prophet adon obi a bo feni din wa tro ama kire na we create altar o onam na bibi kire so okotena obom paya obi kan dia enwo ona kotina obo feni se sinyankopon bofo a mede odi atom altar so family guardian angel so me penkrata ma me hu senchede me di to me be 2 years nya kasa I think say me fear no say oba na wa unku prophet adona ushia prophet adona so no nam na wu afia ha unku susunya ne say emu wa pa ntinia me yashon me bono me mfa ma na me di ho ankoro because wunu die okay ni so wunyame a wunyame din na obenanti ni so yi nti wo bi Jeremia so oman ni nanti woni nyame din ti so oman ga na nanti woni nyame din na ndu political season wo wura Benira wo wura Nigeria wo wura India wo obeti se oman bi eho de ahomsem be very powerful ra and yet oman ga na nyame ba ko Nana system agency kwa bia wo nyame ohweso stand abuhwe bia wo ni nyame me kire wo man no eni nyame ba ko a yo nyame ba ko ba anyame ne ti se president or minister se twa ne ho hia ntu do some 82 a sama me ko be hu ho okay nti sunsun bia de no but say ne audio oman efatu ho say Ghana ye president ye John Dramani Mahama say ena okasa ye na ye nyina ye beda okasa ye nsora ye nyina ye be sore emfa ho ne regional wo emfa ho ne bebia odi minister president ne say ye na ye nyina ye beda covid by say da ye nyina ye beda enti say ne nyame ewo na bofo wode wo mu ye adwuma wo mu nyina ti ni nyame it is wo man Ghana ye wo nyame ba ko a emfa ho ne tumi bia edi ehim origin bia so wo mu nyina ti ni nyame it is asofo ne se eye nyame na eye wo man Ghana nyame no e na eyidi a kire yende a enye nyame ba ho asem ne ye kan that's it o man we ma me kire oni ma me kire ade kakra ye nua no mo fantifo asifi Egypt ye nua no mo nkranfo asifi Israel. You know, Asante for 12 tribe of Israel. They are one of them. Okay. Who call this tribe away? Gonja. Gonja. A woman you go right as a fool. Okay. Mosi for. Woman Moses Nanano. Oh, okay. This tribe, a tribe say one mind will be you feel coming together this country. Nti obia de na nyame bae. Okay. Nkanfo ba wo de wo nyame bae. Asantefo de wo de bae. Okọ nofa wo de wo de bae. Ne ye wo anyame ne bia wa wo so si wo asase no so. Asori bia wo ni nyame e di eni. The Bible. Revelation chapter 22 verse number 16. The Bible.
nti me bof penny ebi wo ha na enyo no na oda wo asore am wo so aso no bofo de ni bofo bi aso bofo hye nase north south east and west ni wo bi ejina bi se sika bi ejina bi se adwuma bi ejina bi se aware bi ejina bi se ayaresa se four corners no yama wo wiase mu no be ejina ebisa asetene mu akade. Okay. Nti bede no bia kwa kope ni tumi dia beta power e be di o man so na mu o hawo ba edifo ne be hu ne be kire se BBC ebesi afi nti edifo no wo no bia o eye se ya se ye be ka edifo no atu e wo special young man. Oh Samu. Oh yes. Sabe ya fe ne bia ko ne dia ma mo se mo fa nkomhye ne mmra ne mum. Mi se bofo ne mi bofo ne mi akasa David Kasemi was some 110. I see, men yammy catcher me yammy say, Mentina me yammy chain. We the book of Axa, as na David Donkor not in yammy chain. David. I David. Baba was so unquiet. But Tiako Condia, high crashing tea, yes, she crashing tea. I shall for 1 hour or more funny. Nti se won ti na politicians no munya botre se enu political season na difo no hyenkom na omu ye okay se komo omu ye okay wo munya power na wo tu omu bo NPP ya mo difo ko bate wi adome wo ansa me nti ye besre wo na wonya power no wo mu se 2028 na waso enwa nti kwanya munye difo ne bedile no munye very careful. Okay. Obi enwura. NPP ba power 2016 difo bo mo pa won aya we ba wonya power no difo nya kokuduro di ne sisi ni bi se won wi ni a won hyi ma so dan kra asema ye fa so de ne tu mu kra na ya reho aso papa na oyedi edifo na wo Ghana ebinim kutatumi nyame tumi abofo kan no mo ye djuma ye hu eye kokobo afi be simeja hye beba wo nsuyire beba wo obokoko se nipa be ya hwe yie nti se ai uze so na fi so be ni afafi akọ nti se me fele ekiri woni sin kwan a ni so na beba be den beba be tawo na ji etechira no no kofema be yi wona se ebu nti ese bio mehu se o se ye man so no kwan na be se kwan ni se ye fele nti se afune ye si me bi no okoto asase ho ye nsuo ma o be make sure se on fele ho nsuo ni ba we nya ne kwan yakọ o fele na se nsuo ni ba na nya kwan yakọ na yiri fa wa difo na bo kokọ nya ban na wa ye woni pan na wa ye nti difo ni commission na ba ni nya o eye kokobo se nipa be de ebe ya hwi eno anu no ori for we political party bi. Okay. What kind of say we no boy NPP dey interest say o mu ba power no mo ni bi mo eni sabre NPP say amono no e de card aba bontin ya mo se we no eye political amnesty ya wo mo de ama o members na o mo suspend wo mo no o mo nyina wo mo sign emra party ni mo bi ususu se ebebo NPP na political amnesty no members no enko a ana wo mo ntire mu enko asofo so a ekwan bi so no wo mo fu wo mo so enchen and there NPP current leadership we the NPP ni spiritually no wo mo exist different na co presidential aya na say NPP do mo ni abem we nye dey say we do one frame dey we dey yen fro kan na ewu okay say yen frame there NPP for munti okay national executive spiritually ye de wo mu ni adin aya de de aka na ntwe mu sie ni mu hie ni prophet adona wo pa won ko bisa party ni ba na ye ye party ye yen fa me sa ifo bi na aye enye difo bi na ye ba yen fa no ne makana sa se maka but wan so wo say wo mu nim bibia nti
Inja. Executives need the party and anything. Yabeto about Oti woman. Oti woman campo radio. What come spiritual. Oh, NPP papa one tema. Benophobia may be wrong. Meaning so crane yet spiritually. Me more spiritual, but me more physical. This is NPP papa one tema. Nkebaya nkomo national ayina executive ayina wo to wo ko fa wo mpanyfo na na nkomo fa wo emeka party no obebo mo party na ay strong owe alankojo chairman say e ka wo mo general secretary chairman ni ade ne se mpanyfo wo ba wo control party no me ni mpanyfo we but me bo mo di okay one year Donkor okay I'm fanning common national executives no can hold it down no to abetia yo one man your friend Moses Abo I'm fanning common national executive okay babon penifom you need answer actually beka then you for me say Paul Afoko so no do ono owum dada na ono say suspension by ni bi kan em bi one fanning mra to John Bodo ye or ye one on fanimba na one political party a moya mode honam nko aye no de bia ne ato wo sa na ebeba we say wo musi wo mo pentema ko yi flag bearer but no betimi abo mo nya power no wo mo wuye okay ne wo mo present ka obeba no senka me na me ye wo difo a me di wo manima come any data or the bar universe ni be favor. I say NPP say amonyoko no e wo bi a wo pese wo ba. E bi ni mu wo bi a wo pese wo ba men kan sa. Okay. But sem penifoni nia pese wo ba power 2028. And I say me party ni difo a. And I me kire wo shushu shama. Come kire wo bi say wo mbɔ ne wo fa wo imra. I so bu wo hom de ne ba be boa party. Be boa mpa. Kena kompe kwa Japan. Ebebo ompa. Dr. Baumia. Ebebo ompa. Educhu. Ebebo. Brian Chow. Ebebo. One thing here, me spiritual father. Okay. Odi for kobrate wia. Onu no show me shapeja me. Nda me kan o fidie so. But 2016 no ye dwuma ma NPP pa. Ma NPP ba no o mo enfim. To ade ho ade yaw ka asem tie NPP. Nti wo pa o mo ntwiso wan mra. So man pe difo bi na wa mpaebo ankɔhwe ya obi say pa e wo ma yin ni power ni be wi e beto aba ni be wi no e beto aba ni be wi no na aye say ni esi ya na me ka kyerɛ wo ba won ni won no aye na wo me difo mu di won ni ti anso ya na e di ni hwɛ say wo ma wo mo ko contest wi NPP for mo ko contest ni pa be din be 5 year p the 5 say dodo o mo ko contest obi ben ni spiritual father yi won pai bom ne yem bom pai ma won na won mo obi a we ni ti bi antu nka won ewi e be ya be ya hom ti se e be do meto aba na ba konka NPP e so be frame yana e bom pai ma won e be bo emi say I say woman near to contest you. And NPP leaders are more power. More number kina beni. Yeah, tiga yehu. Ebi anyo. Chese bi nante. Yehu. Ebi chin. More ye some pepper one. Yehu. Woko ye wie ne so ba na yehu ye bebo kwa musi bui. Political leaders ebi chin papa. Me na me ka kiro. What? Obi afan edwumembro say man tie ye hwo odi for ya brand ko ye hudi a ne mesre se obehwe me camera mu no wabokoko aye na mabom kokko yi abom wo se wo munya hwe odi a kire wo mai no nti wa o ko contest ni bibia pedifo bi gina ochi okay say they say our campaign team physical wo mo na region to region constituency by constituency pedifo spiritual team wo so be kai wo mpaibom
Ababo. You won't drop you are way a cardio or pressure. When you been no more, and BP. Ababo. When you diabetes about tea, so the night type 1 and night type 2. When they only been no more, Yankopon, the Irish bro. Now, me patch on me in Tongue drew me sayre. You drew me friend back to send her about tea. When purposely from security personnel. Okay. While you show your police, you been no more. You both to unquote that. Audition. Ya me to me that shot in a body. We stop drinking about tea. Be our no son. Why said your tones and me. The two years no way waste about tea. Be a was area. Walk one. Where detox in the Peduani, your hobby, a Philip Peduano, a model. When you stroke about tea, sir, stroke not candy pan at all. So to me, Cassa, so to me, Nancy, on your minty. I have a suburbash and the when you also about tea. Would you all be also say, yeah, also bang, your minty, I say, but where a bum, where sciatica about tea, where don't pay about tea, now where a cattle. What would pay me so go to J, so was sitting at your trunk, so spinal cord me, ya. So there's a sabro how. Go and tip pan, a drop be no one of me. Machine beyond for anyone for the team question to stir and call. When you have been no more a bit yes. I told me, in Tommy drew me sanary. Where activation of the shoe. So power. PT2 and a spiritual healing body. When we have been no more, you will feel the more crown yet day. That is over 2 rubber count. Nipa biya ona ma okom yen generation nipa 3 mu yede obi kope 2 mi na o chere se 2 mi ni de obenya na anya wi a car accident besisi atofuwo beba emfa na ho because aya na obi kope 2 mi ofi se besisi kwa bi anya ne babi enye ni nwe bi enye ne buhwe ni bi nti toto oman ni mu a enka no tunna ma no ape bambo chi kwan o drive na wo se prayer tia ye chimna da kwan no so a unu ntema mpacha aya doji memfa so da fa so a wo hye obusu ase we stroke about obi akakra bi ase na asa ache me anxiety we bi no ma aya resa beba we su eni about obi na ni hye ni usiusi we bi no ma obade yankopon ti how bi e wo ni so no we free so ma aya resa ba hye yankopon di elu abrabo na ye bo ye fa ye ni hu do hye ye di ye ni wa wo pay yi ko bebrebe no wo ko yi na wo ba fia ntuma wo be ko yi no bo yi hata abonten na pench na bo ni bi fe gu nsuo mu nchina wo ko yi na wo ba ebini mu obi eyi ne ya mfa no ko be ko isa eduan nti ye bi obi akoyi amona ma wo ti mpampan wo no eyi ase gelo ya simple hwe ko yi ase na wo ba fia penchina bo ni bi gu nsuo mu okay fa wo ho ansa na wo wurade ntuma de ko yi no yisi abonte fa nchini hwe ni bi pitipiti so ko ba so na bebi ya wote no ubenya yenya pusanyenya wo bucketim fa dwura ho ansa na wo wurade yes abe ko yi be pon be wi do da be so abe ko we djuma no na fi edjuma no a be se yantade o me ko nda de me ko e no makoboka o na sasa de uchi okay abrabo na ye bonye ye fa ye ni wudo hwehwe ne di ye nti wona ma wo kwa wo ban aya na wa pe bambo wuchi aya na wa pe difo bi agina wuchi obo mpa ya na wa kai o ohu se bibi ba na wa bo kokko na wa tu ho na oba de yankopon hira ye nia na ye bibi kuma so bisade ma amen abusia ye ne prophet Adonai na adwetwe enkomo no mesre so beja wo comment e wo comment section ho de amame no we subscribe to me so e too much gh aya kai so de bell ne be ka ho se ne be na upload ni to mo ape or phone you want notification on it me say and some no nyina esite all the social media platforms so ko wa e too much gh also kwa o subscribe no like no wa share na wo nua bi so enye bi ahwe ni den at the dark gold e be essential